male ner male kenyam men ban lat ki men ban discussed bala report en shanong re which ke juba dio je report mo tuoga ke chanka jandang ro wi diok ki jandang ro wi ngwan ka jan pai ro ron kin dang ro jandang ro bakel re report kana me ano sha senior general milad South Sudan National Security Service ano charge le ko laro charge yen kuma kirmi yadit take a tung one on the alert social media no ne te ngwaro ina ngumi mi yan ke ja gorjana ba man chalat gwas be nywa yekel ko di yente kan ngach ko what exactly happened men ku na ko ba je yen ki ngum nungu ba je yen wudo money ban je linka je report me ko gor kono banatin konto banaka ngach no ko bukon ngaje ni ngutuo ko kanetin kono tie ke kirmi yadit ne re kontin ngapke ja wuda me menen kono me general kel milad kel ke kume kirmi yadit jene major general shall shode major general Manase Macharbul jen alert midit a senior general ka South Sudan National Security Service re wiki juba jen charge detain ke charge cap shakaf ka jodan chalat lo kev netin kontila lat ke ne kon la de nikir mi yadit right now ala family members ke she mane ka shankaro ka jok wa shik concern longo do badanen yan ka guardian ke yan ka randian de jogano ne in the end of the day mi sharandun charge cap ke yeneden kontin chara guardian cap ke ne kon de la roal ka gwada danen dong lere jeka shab ya bit tam dana che kulo lit ko ba jo yen den bi na bi kulo wach jen ka jo dana chalat gwaseme wuda me Michel ka Manase Macharbul jen a high profile kid control ramen ngak wa jen rami mo mi chiten na te ke ko gwasme bar na me wa kurmuto kam de kene kin mi yadi de lo chere Michel internal political friction mutuo kake Major General Manase Macharbul former Director of Security and Coordination Ministry of Petroleum jen chade keb dore men chal ke jebel ke juba ka kap ke je ke jelat ke jelat chade kef ne me according to family member kanal achkala wona na ke jelat ke job chi de ni chi ke bencheng ke National Security Service team chi ke bencheng kane da to wajel kan ka torbiyeli tidit chi family member chi kala wona na chwadore en wur chalka Manase Macharbul chwaje gul ke torbiyeli mi chaje gulo re duare wa chwaje kamrar chwa ponde en bol ke Manase Macharbul chwaje kef dore ka chwaje nang chiche man tun wan gwadra na kap yitin china nger ke china gach wa chwaje nang ka custody ke chwaje nang gwadna la na yan katin without any explanation kan do badana yan ke je kana kolat no many am gentlemen bi angach ke kwiwut kana mene wuda me Michel ga Manase Macharbul jen ko ramalet ke National Security Service jen wa ti lede kanetin kontin alanga kantin kon lat krodian kaliet ke petroleum ka kor pade paiwa chama Manase Macharbul charge kef charge watch ka position dana teten charge watchin ka kan do be dana woy keje ka position kana kon ngaje no reason dan men kap keje kimen amin men woy keje kan National Security Service ne ko la officially
ken Minister of Information tele information mi kan lat ka kui wi kade but gwada me ci mana ci ka roj ikala do nena dew go jeno te karek mi ci tuo a family lad mono a suggestion mi ci ala da ci mane awa gorgo kapone di al kontin be ka dor shal ke Twitch County ka Warap State mi jira mi mo mi te ka Twitch County wa kap ka je ine de kon la ci mane amanesa cikala do nena dewo jeno kap ko je ko ramkel mi la randu war shal ke Twitch County ka Warap State te mi chalat gwasme wa ko kor gwade paywo te karam cha kebne mi la randien ke jen paywo rewedan mi la ran Twitch County ba ramamo chwale William Deng Dut Kor ramkel mi didbo mi wati ka kasredin ta mi ke cha yen tere wich ke juba cha yen chere ke jen wuda me mi cha yen akir me yadi ko wa yen akir ano jare ti jen bo ci chemani ano chicken kir kule joga no de gore no jin mi shilun ka ko nang gwalo anen ke je no no gwe je no dio je take a problem to with me no take a border dispute kiring mutuok ka jen dor shal mo Twitch County Twitch County wa te kor ngwan te ten but gwe je no dong te garame take teten but chana manan le ro de chana gwi gwasmene manasa ma charbol a veteran ka South Sudan security ka general mangai ke long millet ka gen oil sector ke gwa jetka ke det ke petroleum money te mi chalat gwasme wajen ngaje te dia lat corodian ko general security coordination kanete ka gwalet ka major oil producing company tit ke menchal ke DPOC GPOC and SPOC kan gwada ti wane ti ki wuda me wajen ram kel mi ci chutin gwasmo bat cha kulu gwanyen wona ka gwase dana wajen cha de kwany alo dar we gwawut ko mi chal kay general akol kor kuch awade las gwade ala jaram dana de let ka National Security Bureau amila very powerful ke intelligence position and position mo gwa general akol kor kuch me cha general akol kor kuch me cha joj to agu no de manasa ma charbol de jalas gwasde to be kan las gwasde gwada me dane cha agu no cha wudu me cha bulatan wati ke company te chala do tipin den wudu shal ke manasa company to ati ke company mishali capital ke juba wadu de dum jetka instead of ditch wajen point take a company take a private enterprise take a company de mutual ke Transco Energy Ltd kind of company de mutual Speed Insurance company take a company ko ke jat they which ka South Sudan but take midin mutual gwantin wajen ke investigation mutualat wa manasa mucharbul wajen take babur midin mutre year a investigation mutualat a group and take Washington kala do nena manasa macharbol wajen take babur midin mila yula ka nanga la ja nanga ke petroleum kala million US dollar la ka wiya jega petroleum mo edunde watika contract company tongwan waram ken me chalink ka kenten kon lat corodian gwege jen ojen take tet katen kon lat corodian ka gwase pay 2016 take report me chalat ke kwide chalat ojen take company demit kwa million US dollar kwa generate ka wa yuto to wa ka yutin kon de jika South Sudanese but waka kaka awa en manasama charge ramimo mila business person at this moment kodi beyond ramila military officer ke ko military position ko jahol wajen take other business teacher put aside temo ko ken lie da nana tore wika South Sudan ko ken le lot ko ken le ladre jemne ken anti mama point de dewe jen ojen do badana yan kemen ne sakeje cha yen lora bang yan je kodi cha ne ojen ramkel mi ci roda mat ka corruption dana tore wika South Sudan no ke 2016 report shiben mila high level list of high level corruption people cha ka latin wajen ramkel miteka tetten are rikana momadan chodalat jane gujinene chaje yen lora bang ko bi ngaje no ngumi yan keje
yan ke je ko jen che dur che jala dur che lat jene jen wa chika participate ko bi South Sudan economic collapse rai wika South Sudan jen chianen wa tika baburi ti chalat no ken la ken million of US dollar ken ga generate kalliet ke petroleum dan nan kan rai wika South Sudan bi ken ko ko en liye da mo ke contract na kon ken ga tan outside of South Sudan wa wuga ka pocket of individual ka wa jen ram kelten we ga jen o jen take link ke wude shalke Dr. Benjamin Bolmer you know ko take investigation which a lot in the past investigation mo ko focus ko kan ngana shi corruption shi no rai wika South Sudan but I na man lat ko na jene within that Saturday a be come Monday a ku call right jemen tambe chat several government official till a senior cha ke cap ka cha manasa macharbol cha jo nyom ka ko je ko cha gu no tika ke tit ka corruption ke tin je ko na lat ko rin rai wika South Sudan so na me am la ro me de kon dial tika ngitin Senior National Security Service General Chaje Yen General Major General Manessa Macharbol Jareti Yen Tama ka Chajen Chaje detain cha kef dore cha kwa ka dial kon tige cha ka sis ke cha ka kef so right now right corner tere ti jen karamdan ke benga neme e order mi be ka President Salva Kiir Mayadi de no ba wude me ba je kef ko general mimo mi participate ko bi South Sudan be collapse economically menti diala kon lat ko rodien anyok jena wa take titka border issue nan to come Tish County karwade wa take kurmu to winimi gwe ga jeno jen do badana yan ke these are just de kolar no ke ti chalat maybe don't you can but information e chano ke jek ka chalat ka radio tamazu jen share kon ma gwasme gore jeno ane bande jeka another report ke another story kamna le rode ene bana jik ke report dien chui poro jeno bi channel bi support bi subscribe ke bi notification bell bi jetwan komite mi che bare bi chamala chubuki an bi ta mal bye